Evo nas danas, počinjemo sa radionicom slikanja. Ovo je zarad onih koji se baš i ne usuđuju svojeručno slikati. Mi plešemo, la la la. I radili smo online, što je zaista mislim bilo izazovno za sve. I sve su to krasni hobiji na kraju krajeva koji stvarno mogu da doprinesu jednoj ravnoteži nekakvog ajmo reći psihofizičkog zdravlja. Ono što svaka žena sanja. Nakon, samo trećeg učešća na radionici, kaže više ne uzimam taj sedativ. Znam da i sebi i drugima kreativnim radom i bavljenjem kreativnim radom mogu pomoći da izađem iz onog beda u koji nas život jednostavno neminovno vodi. I super mi je to sve bilo, da nekako ja upoznam kako se one u ovom vremenu korone bore sa tim koristeći umetnost, a i to kako one doživljavaju te muzičke radionice, jer je to nešto što mnogi od njih nikad nisu imali priliku da rade.